Rockestra, kunċert organizzat mill-Malta Community Chess Fund bil-partiċipazzjoni tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Sigmund Mifsud. Jieħdu sem Paolo Borg Bonaci, Erin, Michela, Gianni, Ivan Filletti, Gianluca Bezzina, Kenneth Kalleja u oħrajn. Ixtri l-biljetti tiegħek minn rockestra.org jew mill-uffiċċju tal-Malta Community Chess Fund il-Palazz il-Belt jew San Anton. Rockestra, is-Sibt, 3 ta' Settembru fl-MFCC ta' Ali.